Ia whawhera ia kuri pa ia o sa moa whawhaionga whaafonga mai ngi aso. Ia o kulanga whaalupe, ia mai mga rao. Ia se ia o fwoi lau ke lengo lea ku, whai whi au oro ka po ia wao ka ku whai. Ia me se fwoi ia inga kai kasi o seo ka kua ku. Ma lole soifua ma lo fwoi le langi ma. Ia ai mor silfia le au kusikala ma le mamalo lea ku. Ua whaapikoa le ngei whasalangu le ngei aso. Ua ku whakasi eile mkanga luengo leo leo. Ia kawala ku ia au ia ma sui komsinga ngei. Ia me se fwoi le kamai kai pule le official kiuke. Ia ma le sui polisiri. Ia fia whalau ilo akura mkanga upu i peo ngai aile wa yaso kua ngā. Mo le sile fia le akungu ma le malo lau kusikala. Ia o le aua ngā lue whakasi ia mkanga lue ngai lua. Ia mo le kauwhai ngai whaikiki. Ia ma fo ia le whalau whasainga sau kongo le akungu. Ia o le aunga lau le ngai yaso. Ia e whapikoa le mkanga upu le sakura i mai. I le whai unga le yaso. Se kaimi ia o ngā saungo akula ia o le kamai kai puli o le kasta. Po le kiuke. Ia ingisi o vaenga ma le pikola au sa whakingo e lako. A o le au ke lenga o le mkanga upu. Ia o le mkanga upu sa whakingo le ngā luenga le kiuke. I le waa e peo ngā masangi o ngā sau mai Amerika Samoa. Ia i le vao kako ma Amerika Samoa. Ka ungu mai le waa le i le pōlas whariran kia ngei malama kai au les konga. Ia whakingo ngā luenga le kiuke. Ia whakingo ngā luenga le kiuke mo le sailinga o pasese mauka whaamori saka ungu mai. Ia ngā whapea i o ngā mauaise vaenga o whalau whasainga. E peo ngā sisila mai eile malu le kungu. O whakingo lako ngā luenga e peo ngā iai. Ia ku mai le mkanga luenga leo leo mo le whakingo ngor kula fongo. Ia ka ungu ia ali leo leo whakingo le kiuke. Ia masa mai e lo mea sa mau e i leo musaro mea. Mo le sile fia le mamalo lau kusikala. Ua uma o ngā whakakarangoa leo musaro mea. O se kaule lea e korsurongo ia kausanga le makua. Ia nei lea fio anga o mai kere uka ma fasko uka. Ua whakingo fo i morianga leo leo. Ia kusai ma whalau whasainga sa maua. Ua uma o ngā vaile skala maua kao fia i lalo rawainga leo leo. Se au riela so valo te sema. E fonga i ngaile mka upu lumole. O le whamasingonga. Ia morsi le fia i la kungu ma le malo lau kuskala. O lo whaalu le ke e haku i whalau whasainga mkanga ruenga morkasi le kausanga mai au ke topo kausanga ngei. Se o o ke topo kausanga fau. Ma ua whaopopo le koe ngā lue whakasi o le ofisa o leo leo. Ia ma le ofisa kiuke. I au wala umai mawhai o ngā kingeia ma ka o fia ai. Leo o mai o whalau whasainga i ko kongo le akungu. Leo wasu aku ia kamai kai pule ma le vaenga le ofisa. E kasi ale au ngō le whaamoe moe an kanga ruenga leo leo umai e lua. E ngā ia fo ia whalau whasainga. E leo koe alo pe lai kikiri wa ai am kanga luenga. I le kango fia ma le o mai ngai kongo mea ia. E kūlanga i whaamau maunga. Ia e mo mia i le lango le kungu akoa. O whaafonga mai fo ia le kungu. O lo makala uma ofisa e lua. E so se whaamkalanga. E winga. I se kangaka pongi kangaka. O lo o lako kango fia ia whalau whasainga. Ia o mga upure le whakingo ia i morianga. Ia o se kaimi le aso valo te sema. Ia ngai loli o lisi la sanga. O le kulanga masanga whamasingonga. E avela vango i le nga moria. Pe io e pe ke en morianga. Ia o le vango foi sa i le se lo ia. A kulanga ia susuenga. Ua lava a kokoa mau. E mawhai e o ngā whaile morianga i whaasanga i leo moria. A o le ala fwaku le sunga i le kamaikai pole a whuti. Ia whamkala fo i le piko la au ia le kiuke sa whakingo. Ia me se foi se fe au mo kako whafonga mai. E le koe whakafa mkala luenga i e lua. I le sailia. Ia ma le molia o i la kou. O lo o a fia. Ma umaia mei e kongo le kungu. Ia ma le whaloalo. Ia e molele ngā ngā whaatai lau fio ngai le komisina leo leo. Me se po i o le ngā luenga leo leo.
e whaapopo po ile nganga o le whaatalofa ma leo wholofa atu tātou atunu mai se po i ole pa i ole au tustala o mpaiona tātou whaatasiri ni tae au ia mana tole na ua ai langu pa i ole tae au pe yon saunua e ile pionga komisina mare ale toi ufo i se tala nem tanga aduenga e pe au na mali e le saunua nga le pionga komisina leo leo ole nga aduenga le nei ia ole ngā ruenga na mawhai o na mauaina o na le tūlanga o ngā ruenga whaatino ni tā ngā ruenga. Ia peo na masani ai le waalea tātou i le wāo tātou ni tutuila. Ia ole ale to iei fo ila se whaamatalanga e whaopoko. Ia mana tō na ua manino le waenga lea ma le afuanga ni mta upu. O le mta upu le nei. Ia o se taimi o na maua lea o se whaamatalanga wili ili e tūsai ma le whaanga yuinga. Mai se ole tūlanga ole au mai a whaana nāo nei whala au whasaina. Pau ale whe au tāua le mta ngā ruenga. Ia, e pea o na maali e le saunoanga le komisina. E leo toi alo ale mta ngā ruenga. Ila na ngā ruenga whaatino. Ma o se tasi nei o ngā ruenga e whito i tonu ai le anawataua nei mta ngā ruenga. O le puipuinga lea o le atunu mai whala au whasaina. Ma le puipuinga o tātou tua oi whawao malo. Ia mai whawhita uli whapene e tusai ma le ina ia mawhai o na manuia o tātou tangata. O le whawhita uli whalau whasaina. Ia e leo toe nā malai na tūlanga wai ai nei. Ia ma le whaatuptupla ia pia. Ma o le visilia e tūlai pia. Ia po whea mai ai nei whalau whasaina. O le mata upule nei. Ia te lo lea ua manino ai se tasi o wala sa tau wha manino. Ia e ala mai le minsta le mtanga luenga. Ia o whala au whasaina e tele na mai mai whafu. Ma o le whauatangi e i le tātou mta upulea. O le lang soia mtanga luenga le. Ma o le ngā luenga ma le paanga le nei a le mtanga luenga o tute ma le mtanga luenga leo leo. E le spaanga fau nei. O le ngā luenga waloa tau sanga o whaatino. Ma e tele voi tau sanga o tau mawhai e wha le leia le communication lea i le vāo le mato mtanga luenga ma le mtanga luenga o leo leo. Ia lea ua whaingofie e fo i o na whaatino vaenga nei. Ia o le ngā luenga fo i nei o whalau whasaina. Ia e au ngā tātou mea whai ngā luenga. Ai pe i o le mea pitusili an tāu. O le tō mai o leo whai ngā luenga. Le lo le combination o le lua leo tātou mea whai ngā luenga. Ma le tātou au whai ngā luenga e matala. Ia o le afuanga lea o le neimta upu. Ia ai e pe au na o na tau whai atu, tau whai lu mua mua. Ia e leo toi aloa tanga luenga nei e lua e le whaatino no ne ngā luenga. Mai le mwhai fo e no whaatino na o se mtanga luenga tas. E te tau lawa na whaatino whaatas. E le ngata o le mtanga luenga o tiute leo leo. Nisi o tātou mtanga luenga ma ofisa lo ngā whatau li maina tātou tua oi whawama lo. Ia ai tā ua le ngā luenga ma le sosoani mai a le malo le atinu. Ma te lo pau fo i leo se whea tā ua. E whaopopo i le whamanatu tā ua le whionga le komisina. E le mawhai e mātou, na whai na mātou nei ngā luenga. E tā ua le lango le tangata a le atinu ato. Ina ia mawhai o na ngā whatau lima ina ngā luenga nei. E au ngā fo i le awanoa le nei. E whailo atu ai a i lātou o loo tango fiama, o loo fua e au mai nei. Whala o whasaina le tunu. E le o toi alo anta ngā luenga. E me se fo i o ngā luenga i lalo le campaign. Ia ma le whaasol ngā solonga i lunga. Ia e tau ma whai le pui ngā sio tātou atunu. E mō le manuia o le atunu o le anga i lunga. Ia e le mō le manuia o stangata ato atas. Ia o le nau ta inga le na. Ma o le sāwalinga po ina le mta ngā luenga. O le ngā lue whaatas. Ina ia mawhai ona fo ia le ni whawhitau. E pe ona tau mawhai atu e ia le campaign e ia mtanga luenga leo leo. Ia ma le lango sua ne mtanga luenga manisi o tātou mtanga luenga ma ofisal malo. Ia se whaopopo atu lea le mta upo e pe ona saunoina mtanoina ni taia. Ma le angang whaaloan. Ia, o tai ke longa ua whaafonga Samoa me se fo i le malo lau whasal lau. I le sauanga fo i a kamai kai puli al kiuke. Ia, pe ia nga whailoa. O le ngai whai ka paanga e le fou. O le kirikiri o le ngai mai kau le whaakireinga mai o whalau whasainga. E au awe i eile wha mua mkanga luenga i e lua. E ngai ia maua siak ngu saunga le mo. Ia mo fo ingi whangau ma o kou whangau. Ia ele mwhai ngā whia ingi whalau whasainga lumanga.
Whawau pea mako kiu ke lumanga i le kausia le o le kua oi i le waa le mai Amerika Samoa o le aki kilo fo ingisi paenga mo le wha lea kilo o nganga i e lua inga ia mauki ngoa e le mawhai o ngā koe ofi mai mei e ko ngor kako kungu ia la wakura wango i se fisili e fi mamalama au ke loa le ua whafonga le kungu umala kusikala i le wha mangi ngonga fui o mga upo i peunga iai sa silinga i fui mga ngā luenga i lua ia mise fui o se whea au kau mamori ia wāre lango sua o se o kako kungu ia pe i se fisili malo le au kusikala le foi feita o atu le ripoti. Io le sa wala o mai newspaper de o le te wate ni pa e o le fa mauni o afta wala mista o te pe fa mauni. Ia, ma le fa lolo e fa mauni. O le tulanga le official tutor. Il tato vale me tutuila. E ai aso pisi a foi nei te pira Christmas. O le masanga mai o fa mo io le io tu samoa. Tama fatu aisa. Ante mata wina. E ai te me pisiena runga le. E ai lo to office. Ai le mon mawina i le whaongai o tato te whau. A le pe mata watu. Pe a wha pe sao la o tau mata watu. Pe sa informai o tau e stangata i te utare na amai. Pe sa whaongato te whau e mawai. O le sa dina hole masani a office of tutor. Whaftai mo whafsili. O le matau kua lea ea fua mai o le whaangai no le tātou masini whaata. O le x-ray, o nol ngā luenga ia ma le tau mawhainga o le tātou pui ngā whawa malo. A si sila fua iai wale iai lo experience i le tūlanga o le kileno whamu. A e tui o a e whaati no le ngā luenga o le la umai lalo ma tau whaitau. Ia o nā alu le o le o le mawhaifo iona le lava pale tanga tala tulu. O le alu le len tau whaanga le tātou x-ray. Nei fai ngofi ai tātou ngā luenga ma ia mwhai o nei lo atu me lo i lo atu e whawhonga o tātou o whai ngā luenga. O le whaamai nā o le x-ray lo i le whare koe le wafu le tau i e tātou wa ale ar tutuina. O le voi eila se masini whaatau i nā morisu e no loa. Ia o le ala, o le wai tātou masini le uwha ngai. O le se ofisiri tango i nei sa maua le whākiru kalama o le eisa. A o le whaamore foi nā o mai Amerika. O le te mau foi leisa o le tanga leisa le na o mea. O vai o mana ia o mau uma i le whaata pe sa mau ia tātou te whausu. E mau le tātou x-ray o nā whaangaina le o tātou te whausu ni tamu whai e afo e tau confirm le indication. Mona kum tu no trauma e sa ma tu ma pai. O le process le o me de o te le o me mo e i na kama o ale sawa i a tutui. Ele tō lama, ele su e tutui na me nei ale ake se ele. O le taimi nei ele a, o na ele o ia se malo si anga wele le tula fono tutui la wha malo si aia, le su enga o loa i au mai nei. I ai o le ngā luenga le asa tau whaataltanoa lawa le taimi o le ato o Samoa tō. Ina ia mawhai ona soso an mai tutu ila la to me whainga luenga. E whaatino le mea ta all pre-shipment inspection. Po o le su e nei o. Ai mai se ala le ua maua le tātou mafuanga lea e mawhai ona wha mautu le tātou mau. E tau ona soso an mai tutu ila le tau addressing o le whapita uli lea e ala le ngā luenga le lalo le ato o Samoa. No whenga komisina, o le matau atu pe na o aisa ia sa watu le pepa wham talanga i whae no vai aso. A le matau watu o le tu mai manai tupe ia ke fisi tupe na mo. Ia o le tilo i tupe kasi le afe kōrsela iwa su kōr tāna. Mo o kinga kupe sa mau ala vai le sa msalumia. A vea ka au fiu mai lalo susue ngā leo leo. E tūlanga whele tō susu o le wa tēni le mau ai tau rea le pe o le whai mea le patuandu. I se morianga e whaasanga iai o se kei mua mua lea.
mina mai o le ia so se suena para fai mo ama ia o te mo le o sa o se fa mo le pe o te mo le wa ko ka ko mo le mai ro pe o le sa wa ko mo si O le whaamoli mua le ua ma wai ia whala o whasai. Ia ai mwhaiona uwhai atu ele o le whaamoli mua le ri le. Ai le se mea na mawai le si whaamoli a sa alua le process masani le. O le murianga o le mawai lea ia po le umia ngai le o whala o whasai no le. O le isi, process. Ia ma le au mai ai kong. Tau fiona kong sino. E mau fun tala mai le tai ka ole ale o le ka pe o tau pe ka ni. Mas masaro ni aro o batos. O de aso fun tala mai tu. Whape ke visiri mai se me or case lea. Ia e whamaongia o lo ia ise mai o lo afia ile. Ai whau ale kanga rengo leo lau a whaasosolo maguia. Ia ua overdose ka ko kai whau. Na vo e fai ele susu enga kanga luenga ye nga fakinga inga ye sa nga va ka ave le mai ye pesa i se fa ka mala ke mo onga mai ya sa mai la ya ngai fo mai fafo na o fa so manguia le la te fa le fa le ton tanga ke mi inga ole kai fa ole kanga lu ki o le su fo mai e mista tu te fa o ia ma se mai dis te fa o la so ko malo ya ke mi la wa fa si deve fa ka kia ka sanga kanga lu ngai lu isi me fa popo ia ova ku ka i lu mai le kanga lu o ta o le fa su tau sa dia o tau pa ye si se a mai o ina te fa le o tau sa ia lau fionga ia o ngai o mengi o poko fa piko a o le ele mfainga whengai ma leo umani mo kai wha. A o le i qualify o e ke anu le kia onga le ko am whai onga au mai kai wha o ki wha onga ai. O kai mira o a onga a le ngā wha mai mai. O ngā le i le pare ko. E tasi mal tasi wha ki. Tasi te siman fa kilo sa. Saya fe pasa na kalam. O le la te le o kwa fa sa ne lo fu kum si te ya le te le na mo mai ai sai tua o. O le ala mo tu ala to mau. E le o mau si e sa mo le sa. O le a mai to na ta. Ia pe a fu ia me ia ma fa mau nga ia. O le ai mo ki ngole ku le sa ule va ale sa mai kuila. Ma nga fu ile sa ave fu ile milisam kanga luenga mua o ila le tu su no e ni si nei misalo mia sa fa mo yo e ile shi le o le ais ye wa tatu lo ma ya nga yo ina bana e se tanga te ro ma ai se tanga te fa mo ave ya o kulanga nga lo ye uma fa mo kanga luenga lua o le nga lu e mo le lisiva nga le kaua mo ki ngor kulanga nga no minga la yo no ye ni tanga te no mo dia ile tu langa le isa le na ya il ke mi gate kula fo e ka sia ka kan fa nga mo ria ka nga mo wa a o iska ka ku aku ya e nga mo su nga leo ya mo lu manga ya fa longo mai fu ka kan de nga fu le me e ko ma lo ma ko inga ye mo fa yo nga mo wa uma ko ye o mai ngi me a fa inga so ka ko ku a fa inga ai fa ke le so ku la fo ko mo na ku la se update lo to fa ya tu le ai ko la fa sa ina lo to awareness ma campaign le fa tino ta tu ia ka tino fa si tu la mai le campaign pensi le fi o le fa mai na mai te fa te isi to ile mai tau ai ale campaign o te le tau sa ma o tu ina ma se ati no for sama antara ni tu antara bo o yo tau ni no antara ni ma ni tau sama ni ka ni justice
o lo fuafua ia tufatasino tupanatalagoho no tutisi masino no tisi ia angai itana luna faatino o tulanga matasangai sifia fo'i o lo'o iai ke campaign le youth concert itana le Motinai te maitai o lo'o fuafuaina mo sana fai i le masino te semana susumia ia o le fiu fo'i o wangai iai ia i le konsekira itana le Motinai te maitai te te atu whala kasaina ia o le maitawa o tana e o mutu e to te reali atu o le na tentana luna maru ia e mese fo'i e whala tōna o mwhai tu i mai e kato wala ia ina ia tau fo'i ia e tu rata na whawhitau i mai e mana se tatau tu i Whamanea, o le lau whionga kamsi. Whamaria o le tau lea lea e awai se tasio o kāpui tono tātou atinu. Au i eila se tina o whailele ko take o e peiona na ieri tōko kalamele o mei. Ua wale o koe kasi se kāpui sa o mori. Ia, o le mau i wha mau i kongo se kasi o karap ka vare. Ma o le fu i e kikiro rinta ngā ruenga i le wapenga si kio o i la koe o ngā ka vale mar koe ngā ka vale me kio ka vale. E ai pe ngo fai koe e mo kwa makala fe ko o mako se si fam kana nga fe so so ngia mako o le fucking o inga i o spa inga leo o so fucking o inga i o nga lu fa kasi markast o le me le mo kwa sa ngia mako ai mo mia le lang sua ka ko e o lo fa wa pe ar su e nga i ka ka le nga mo i si su e nga i kuang o nga lu nga i lu o le fo ila e fu le wo kisimas e o mako mai kau ia o ingo se vai kai mi piko siringa keleng fufuanga whapea o whaarongolongo mai fu ika ngaka o le aku le fia i mea e whakele inga whakinga ingo mako ngā ruenga i waai e kuila maka kuaka runga maua le mea inga ia maukingoa o le waai ma mao mako e kau whai e tio mako ma mea ia le pora se le io o mai le aku e le i whaiangi rate o mea whapenga e le kau fia rate e alu aus whai inga leo kongo le aku ia ila ko lo msalo miolo ia me a le wa kikilo nga ia mafai an ka ofi i le poras e le mafai nga o mai lima ma fi ele maru da ku le kusop chute le fa fiana fa mai ai sei tomo pusa no e si container ko si tama pepa bag na fa wai fa la pi la lo vai mo ia o le tulanga ia na mawai le tanto whala pasain e afa le mal pusamua wa tu le fa punganga na tunu o le si afa wai mo o le si afa o le tanga pepa e ia le envelope ia wo man tu ia tonu ia tanto tanga ia ona si o le envelope so si o le tanga pepa ona bifo le afa pusamua afa whala pasain o le packing ona sai e mai le tanto e tasiar pusamua sai e tonu mai le pailate atoa le ale ali le Esse foi a pena e a falar da matéria de novo, então eu fui lá todo, já foi eu e o social media então e na eu fui lá agora tipo eu faço ia whaftaima i whafsili pēma o whailoat. O le watau mai no tana wena ia tapsanga po le ekalesia. O le masi no te anisa whaati no ai po kalame an tana wena i loto whanga. Ia o le tuwhatisinga au talabo o loto whanga ta pena ni mātou a kōsi loto whanga le sa wani fui ke kia ia ni whalabore i tūlanga o whalakasaina o le vaiaso tuisa ko e sa vai te whaunga whaati le tōna. Before no whainoa e tanga meni ko tanga meni mo tina te paitai le ia ko konsep le fuafua e awai fu tanga meni ma la pare ele na ole kane se tisi o le voa fa na so ia presentation
for the sana ni tanga lenga o le sante ni le sa ye le te info o pe na ye fa mo ye o le tulanga le ile ngata ile fa ilo fa ya no fa la pasai ya me so tu na fo le tai ya ile kai dai tulanga na lenga ya me se fo ia le proceso ta fa la pasai ya ai fa ilo ai fo ia le tulanga le mana o ia le mana le tuacho ya il kan dei le fa na so Nasi tulunga yetu fa'alo ule protestant tawala sana tafufu. Ia whafkai, o le whanga solo le policy a mākou ia mai a. Morsi le fia le pui sa ukali mua mua. O le ngongo kwa inga ia whaire ku la fongo e whakau le drug tester leo leo. Ia whaku la fongo inga. A whaku la fongo inga e mālosi e la ia. I longa whakingo inga. O le ala e koe whakalango le policy le se i uma. Ia ngā pabeuria se whaukuanga maloi sili. A o le whakingo inga. Ano winga o le aim le iai. A test o e positive. O le unga kaunga i oe. Kaunga whamalo ro. Ia o se aka whapenga le policy e kaunga iai. A e mor kursi la fiero i esku la fongo iai. E kaulang karusanga kula fongo ia awai fo ia ofisa lo ia sili kai kula fongo inga ia o se mele le lumanga i se mkanga luenga o le ngongo fo inga mkanga luenga leo leo inga ia fakingo ia practice mai al fa pa falenga mai ia mangisi ia inga e testa ilo langa ngalue o leo leo inga ia maukingo ora e mama uma leo fakingo inga ngalue e whakupura i e whoikar ko inga le kungu. A unga ngam kanga luenga le ingi. I e whakingo le mea. Whawhere o nanga le fiso tu nanga le whaio suenga le whainga a misi ai o runga lue leo le tuao. I le tamwhia leo whala whasai. Wai le pomara e inisi sa moria mai hui leo toa o runga. Leo no whau whare ia, whianga whau whare leo eisa. O le tulangana e tau ona solo a ile wha ma i tele wa ia ili tanga luenga leo leo. E o se ngā luenga ma se ngā yoinga e tau ona whaatino. Ina ia mautinoa o tau la mua ili tanga luenga ile tulanga o le usta i o tula fono. Ai mei se ala pe au o ile whala o whaasaina. Te loa o le tāpenanga fo ile o le tāpenanga tanga luenga. E mai alol tula fono mon tanga luenga leo leo. Na maua ko ile o le ata mon ning tanga luenga ile wha ngā solong ina o le luenga leo. Tau whiong konti, le whasina whetu sa watu. E whamania e leo so leo o whiakanga luenga i whetu. Mo le taimi nei e le whamaonia le atala. E eilona tei ai le osonoso. Le ufionga kumsi. Ia ka fisini le ufionga le sa whalala. Ke lo isu fina. O tulanga le wa tapena hauma tawa no tite le maroto. Wa le sang no pa bia o le sa ye le isi la mo le lam ta sa le pa bia na. E to e foi se review o tulanga le fati no o na tanga no. Me aso fina no ia ile. Da bona le o mai le do iso. Ia whawhakai, ia o kei loa e whamaungi a koe e au ngi ia sa ka ungu mai le viu New Zealand. Ia, le ngā kai kausanga i pio sa ka ua ia au viu fo i sa sau fo i kausanga mawai ak. E kasi ale au ngau viu ia a leo leo ia mai whafo po New Zealand. Ia o le waai leo i me whale le yen kanga luenga o leo leo. O wingo le ein ia sikia se me o lai vai yen kanga luenga. Whaukuangi system e kaunga iai. E o le structure ingo lau whainga luenga mai la vai on ko finga se o ilana. Paua leo le eimo mea. Kasia inga ia whale leia mga luenga. O manga o mai lua veska luai. Sa whakakalunga i fo ingisi whakakalunga ia. E o ngi mea whale leia. Inga ia mawhai e le ofiso leo leo. O ngā usia le mawalunga e kaunga iai whakingo ingo kula fongo. E ngā kai susu e ngā. O le kari aku wala o mea kungu. Wha mangu e ingam ka upuru mon wha masingonga. Wha ikikia ia soringa kula fongo. Wha maria inga ia siksenga le kungu.
o le e manga so se mkanga luenga so se law enforcement fo yan lam le foi lau ku mai ka o New Zealand ia kar se pa ia mako ia ele mfainga falies ko kasi se mkanga luenga kele suinga sa ulia kai mi male kai kele songa kula fongo fo kele foi suinga ka unga ia e ka wala nga update ka ko o le ko mai kula fongo ia ma me foi le ku puisia ku o manga ku puisi me le fa o mai e o se kalinga i lau o le ase mai la wa le sa tu fe wa me le lo le si la we si la wa le wa to ke ne ta la no ya tiene tu sana sa o na ko ta no se tu ho de la si la ye lo au vai va ya i ta ha ba to fa ma ia fa fai o ke lo e o le training alo ave foi fa mo o le selecting mai o le manku fo aga ko war selecting mai o le ofenga luenga o mai a fa sala ia ke le ko mi ki le ira nga sko sipi ele fifiria nga luenga ngai a le nga ngau le ia o mai ngisi o a mau lunga le ko mai o le o mai nga ko si le fia a fa sala o nga nga a o mai ala ka mi ki mai le recruit ia ka fai ala ave ia ngalu ia training sili o karafenga a ka fakulanga maku i faf e ro winga ko en usila se ro ngai tikui fa kwa leo a ka ngala o sili ka ko a fai ka ko o firen ka meeting ko tira le na winga ele singa luenga fo ngale e fai o nga ia o mai ka sa ma wa lunga kulang ka wa a o le ai ngisi au sia pe fiuma ko fa sala le ala fo ngai selection o le criteria recruitment mako le ala o mai ia me le kiki la lo le ile diploma e ma certificate ar kulanga o manga le kiki lo ia o le foi me yo con o como que foi e pe foi o coco que fil foi ar ngal wenga ilo e le con i mol ka singo le ai ar kulanga yo ngal wenga ia o le training le ave foi fa mo bo New Zealand prosecution ia ma investigation ia o official leo ai o nga ko ai ngal wenga fa kingo iva super seng o investigation ia so uma ke me lot se complain ka so le ko nga ka nga fa le ale le su suenga ia le foi ka nga fa masingo nga ave lu mo case yo ta se lo si lo no me foi uma oficina le ka ile au vai le te sa no ia i si tu le uma pelo si le tu la me sa fatti no mo fa o le foi to na do fattazione o tami bala na vai le una ia por na lu ta ma mo na tali le una fa o le te me sa tu la me foi mo ia ile tu ta ia fa fai ke lo ia o le sa alo foi ia ile policy fa sa ia al kulanga ia e o conflict of interest on me pakingo ngaka o le me e mo sefe o le aulfenga ben fakas e ngai ave ese maso solonga e ngi pikanga fakingo nganga e au ko lo foi nganga ben le kele e mo foi ngafenga ben sa vailes e foi ngafenga ben ngailes e ai o le sefe ai la wa e o le aulfenga ben fakas wa ele asa kala fai ke ngange ele sokanga se mesa ia e sa wa lunga sokanga le e a wa levanga lu e foi lo ofisa ia ku ngui fa foi fa nga fa kasunga ri le ole po se taimi mo le wa fa sino ia se ilo nga tanga me nga to mo malanga fa pito mai ia ni le ole mai usi ia mo si fia sa ia foi ile malanga mai usi le luaf suiva ile fa mo la vale kas io ke lo wa mai a si de ku sai foi mal vala wa ai o le la wa maka ku se fa kai o fa i uri o mako po kala me le sunga ya fo tipo presidem kanga lu isanga up fa i fo fa mo ri as ai mai ya o le lo ko venga le o fingo kom singa ia man kanga lu le ia o fi au ngo ka wa ku le malu le u mala ku skana
inga ia ngā lue whakasi kako e kao fia le au mai ngō whanau whasainga ar whi au fwoi lea mori aku mo e le whanau longo mai e oro fofu e mai ngisi pusa mua whapea o inga e le koe malolo fwoi le ofisa kiuke e male manukanga luenga o leo a le au ngai kasi ako makumkanga luenga ia mau e ngā kousia ku saunga le mu ia uangi a fia halo ma whangau o kako ai mai se foi ai nga kai kas ia mai se foi le sauro konga e penga ia kako whafkai foi le ku a ko lang o le campaign leo ia ka le sia mangu o umanga o kuai a lo makala foi le vango iso se ngua e mo mia la nga ia ko yon kanga luenga o ke topa kausanga fou e fa uma e fa la uno ia ai le ka fia ia aso uma ta ko ma fo fo ka o fi me ia so uma ngi yo langa inga ia ma fai o nga fa sa o inga ia isi ano ma fanga ia fa fkai foi la kuskala ia fa fkai foi le kanga luenga o kiuke ia le makonga luenga fai fakas ia mo le lumanga ia ka ko ku ma ia kele fo ia fo fanga le ku o alo ngi aso fa fkai ia e mga koele pungungu po iyan ngim kanga luenga le vango wa mau e ngeyas ele kiki ai le la kiki po ngeya vango ele sisilaia ma se kiki lo kon kanga luenga ia e fa populenga fa kai le pa ia la kuskala nge kaya e kusai male pa tanoi non limta a fu ile ngaluenga ia ele o se ngaluenga na tautu o le ngaluenga e au fia ia tatou tua o fa va malo e au fia il tatou malai va lele faleolo o tatou malai va lele fangali ia ai me se tatou wa tele tautu ia o inaolo o tati aile paenga ngafta lima nemta ngaluenga ia mai pe ana mali el sau no ngale su komsino leo o se ngaluenga ole a fai fa tasima ole a fa malu sia le presence ole mtanga luenga leo efeso so ani tatou mtanga luenga tiute ia ile fa tinonga nga luenga le pe foi ona mali el nei taia ni se fafsi a fuel tanga tau le sa fian ta ukule ia ole em faiona tatou fa pe tanga tale sa fa nga luenga ma le sa miltino fa tasima mtanga luenga o inae ole fe au taua e te tauon sil fia le atunu pe te a inga pe te fai ngā luenga e tono le tanga luenga ele mwhai ana alon tu la fono e a fai e te solia tu la fono e te tono le atunu ai mai se ko e tu la fono i me io whala whasaina a e vo se involvement o se fautuanga a wal mai maua o tau tai milia mea e le au ngā mana pawale o le i unga o tanga tai e a fia i mea ia ele a se lumana i manuia na le anu ai fal pui o le fe au lea e tau pe ona mo moli atu ia i le nei mta ona e o ai tanga tsai nga luenga o tanga luenga nei ele ia mse mama mai ia pe ona mali e se fisili foi e ia so tanga e fisili ngia pe i le mta upu mo le mta upu a o le fe au ta u al mta upu le ia o le sa tup mua ele alon tanga ele fo utu ia ele alo lawan tanga luenga ma o se fe au le ele ia se tanto e lunga tu la fo ma ta wona tanto soifu o to soifu mo ma to la fo tono tu la fo o le mea ta u le ia ai o le me pitilion ta o nga lu fa tasia na ia mau tino al man wi o se tanto tu nu ia wa man wi o me ne fai uma le man wi o sa mo de nga iluma pe ale ai fala fa sa ia o le man wi ai ele tau mate e pe o nam no ta ingana ele nga tsa nem tanga luenga me se ko tanga luenga leo ia mal tele tanga luenga malo mo official malo o lo ngafta lima ina tanto to ai vai fa va malo mal samale mo se tanto watino ia ole ana pa tawale ai au nga tu sama tanga tu sainga luenga lo fa tino ia ai ole nga fa tele se tanto watino samo ole so ni mai mal lango mai ia pe ana sa no ale sui komsin o lo wa no am tanga luenga tala no mai ai foi de mea o tau sisila tau na li poti mai
ia o lo avanoa ma lo tala pai te o tātou mtanga luenga. Ina ia mwhai ona sosoan mai ngā luenga o lo tau mwhai pia i le tūlanga o le tau ti nei o nei whawhita uli wa fia isi o tātou o tumu o lo whala o whasaina. Ia e le titi po le nganga whaktai te le whionga le sukumsine me se mtanga luenga o leo leo tu sai man ngā luenga ma le wala au lia whaktua i mātou nei tai au ia ele nei whātatan loang. Ia e me se le amano o maua ma o tō sungai i tūstala o tātou malo. Ia maua e po le amano e mamoli a tō se whea tāua nei tai au e ana tō le po ia e tau lawa le whaaftai te le limtanga luenga o tiutem tupe maua e me se lawa le ofisa i tiute ia mo ngā luenga whātina. Ia me se le mātalo le ufai ngā luenga ia e afua i ona maua tātou whala o whasaina ia tātou wha moi ia i le atua ia e maua i le tō mai e me se le anga wha maua po i le tō whama le whina ngalo le lei ia au whai ngā luenga o mta ngā luenga i lua ia e whātino le nei campaign ma una ia i le whi au tāua le nei ina ia saunga le mo ma ia maru pui a pia se o tātou o tunu mo nei malu manai ia manuia tele le o fale male o fako so tātou o tunu nei aso manuia fo e anto sungai le tu stala manuia le whionga le sukom sire man tanga luenga leo leo ia e ola nei mtanga luenga leo lo fo le atua mal wha aloalo